Thank you for watching Lango News channel. Apoyo members may press maybe no the office but wakan ajolo uni bedo our colleague in the struggle and uni bedo young government me angwen iwa yom kawan rwate kedu kare especially ba man uni bini giki moha chabit tie na wan tie no bedo chabit achil bedo chabit ame onywalo kede ate hawa abahawa onyokingwa ama ubedo Yesu Kristo ame one we believe ikome one ye ikome ni Yesu eni obera larwa o kwena na me Christmas biluak melao kede luak melo Uganda loro atia chwalo kwena mema kede yom twin ni an alegi luak melao kede luak melo Uganda yo cham Christmas abe kede muolo kede mara almiro poyo ni mo habino ni obero mo hame one to word ye obero mo hatek ano word me ye kede gen omi akobo ne obero mo hatek yera tie dwe ma chiel ena yera ti dwe ma chiel li atia kwayo luak melo Uganda doj kede luak melao ni yera me warwor ye ni wedbed yera me mara yera me kuch pe yera me ami wa tubere kero megewa kera megewa obero yera me shipping logo me logo Uganda pe mi rote ni yera ni obero giname atubuwa logo Uganda did lo wa ko Uganda did lo wa ko luak me logo Uganda kede luak melao amit ni man word oho very clear onyo achil ni politics me rope politics me adage ukeruno te kawan ukeruno te ami wa ugero Uganda anyien ame pore pirwa kede pi tinwa kede pi kwaiwa pe hotel politics bawgi beru ginora me wan miro toa ye kawano mahamano no beru bal politics ma yet we obedi politics menwen ame tawni mi neka woto ko we obedi okete kawano kerute wano biro bedo una po bote tino wani kare moro chani jono biro to politics ama bedo kiti no one to mi onyewa dong ilobo kan araj gina pire teka loy lobo ni obedo nyinga be tayini mi onyiwo do ilobo kan araj konyo bur atut ame kai porrie kirme kwanyi oho bera tek manda nga wod bodwak yo karo ame ni apo worewa ame ti yo kano ame ti ame wachwak kir kon nur limu megewa ame ti prison omegewa ti prison kano ame o maho in the line of struggle ana do ko pocho loba kin bodio doj ame o mewa kon Roma papat da lego ni oba chwe polo kede logo ni mede mi yugi mot megi ching pijo amerang tie kede gin wote mi wachwako we ochung kero megewa kera megewa ameti on call apoyo mate kar message ay ya because yo na me wano tie kedo chung wai lao kan 11 me parliament to kere candidate saboro
and Ginduch, Utio Kwayakui, or take the city mayor also, or take the division mayor, or take the candidate mayor LC5, or take the councillors, it will ping to Chapapat. Copa me or take on John Lopete Kwayakui, Roberto Goba, John Loti on the ground. Only that there are few challenges that Yel Ario Dekameno, a particular candidate in your note are facing, Omeo Tinio or Woro, Peobedo, it can be to Quiremir, but Ginameti office Warakan is on record. Ameotikedi Chimkan, most of our candidates, Tiabe to Qui, you're tipping. Karginame, Utiunga Unibora, and Nametia Duom. Now, Tida Kwayo, Nibora near Bedape. In your politics and the warranty yeni uberoka poha metam do akwa yo megena oken ne chale nigi na yo tam be tamago attack amelo megewa akika wot ikomdano head on nyone bordano karme bora o karko manu beroka poha metam ka wano poha metam premier wano dageru but yo wati on the ground ikanda ngatikiri candidate ame Mayor, Pilira City, Tira Bitukui, Enantiakan, Gachao Pore, Una Biluno Kere, Memi Ungayo, Keremoko, Nigina Matiako Boni, Tia Titani, Ni or Tia Bitukui, and the Queer want to be the Tiomi, Keremara, Keremoro, Abon Adage, Abon Tuba, Apoy. Una chapa na cái hội tổ chức Uganda nó đi cái là sẽ như việc của cho người ta nó có thể bạn được phải nó có thể bạn được phải balance nó có thể bạn có una chapa là ý cái đó mà mình at least cái đểดูแบบprotected when we in military job. Yeah, we are trying to handle that. Utio teme te hawaduj me joko ko de jame mo ga me bina me premier teamer kre to ping. Utio me you candidate watam ni akari bora benefit because me you candidate ya raise na ma chen yo ne cha how go you chim teme bora now tichi mo kana kai no be bora yini chego chim mo ko be me de win yen kai ni me de win yo mi oluoro cha bere che kwere ikomi and kita me want to managing kede situation ikaneno ami you wa pora chele kom candidate wa me parliament Kyoga County. Oh, war me choye peo te binu choyo. Bato te won wopu yore kere chik. En la do choye leta do law ilang kan. Uganda kan. En la do choye leta law. So, utiu tiki rieha me oba mi wakede me handling situation a chela riode. Ametia bini jibwa pien wano kerro ba na machiel jamo kene nido te wuok okoro ba pieno ba en no bera tela I jami duj mete chien kamna me wano tiyeni omiyo awahawa kiri kogo wa wano kerro ba na machiel jamo kene no te bino and motto wa men of Uganda covenant for God and my country, and that is what we believe in. Apoya to 12 Choamut mainly my office team kede poyer and leo tam kede sub-regional coordinator wa anya Patrick Ogwan men match and amaka bendera nanu mechu bi luak Melira City acharo mayor dan tiegene ni de pero walio medu machiel inudu mayor nyen tie isita nyen kede Uganda nyen kede wan look to ukobukede so nyuroni ne do parabi ni bolli bo wine pero walio te boldo Patrick Ogwan med match luaka melao du jour kede luaka Melira City ana kwa yani namba chel kawana ilubere mejollo la larwa Yesu Kristo ni pero beach
o yuberu wunu ichuima lushu imara kedu kandang dunuli moro medo korom maha no jamuna be ko jamunu jame lushu tiene kala me kuiri ti doping yuruni mir bokuna dunuli moro me chak mo hanyen kene me dokotini kwan eno kene me yot ko me pasho ko baro jama bala jamuna no nok adunu moro ba mi yowa e kade kwayo luakelao kelira city ama obelo metropolitan city ni mo jakare mo atutumia rio ipia rio kun districts dushu ati laoni ko gi du guligi me jado wil ti city melira yuruni lira ame on walla cha no cha bebe entu don kita mo jebere gele wokki amitu meya kwiri ame anena ni yot kom cha ber city anena ni infrastructure yode iwudi kana yode ame wol banko mi wachente den pi do karmo kade balla ko pen puja yugo pi jamol pen wang kamol pi no o chola ko monsieur mo kala nyen dushu o to hako kuno tela ni da dotie so yuroni amida tela kwiri bala me match ameko nutiu site jealousy development forum president medo do yugo jemu balle ni ke do gero na nyen piena man sito nyaaye yure dushu di site balla ko loko tela ni do pe loko to hako no wuri kum bi ma mara pia chil ke wurba mero wurba bara po jona yubero dwata dek kano ke yubero mwaka chel ame pi achil ma marpe kunu yosha neno ka pi mwaka chel rio nyuruni utiwuni city eno tela pe jata mo kando maj piti to pengishu chata wil piti ko da be yo chata ngide yo chabe ngema kidi kunjone umir wana yok chu pegi mun wadi chukano berni yema ke gicha du dino wadi chuk pije chata be so yuroni itarana wana bilu ke chuk kamalu satellite markets new nucleus market medi congesting chukadwong me yubu chata we be chukadwong so yuroni what that do tieni pen lera sidi chawani wana tie kerjo tutumia mi ariyo ipiera rio piera mwena beach so yuruni tutumia mi rio piera mwena beach weno kami to services rom good bedatie maj bedatie security bedatie yure mo ko ken access bedatie aden chato wi la me kirolin wi ora chela chel mi no medde so yurume yobi donc kamwan wori mo kanyen onenni tamwa meneno ni jemi dishuti yore po tino wa mes yo lu le street ki get boys kedo gino ka kwene me yogi teach ana bino gero bino woni job creation center new hubs ame training youth dushu meneno ni polanda ke tam donc mo kanyen imeye nyen me belatinu wang men machire men lemono je ko woni en jadi slogan the building lira city together no want to take all stakeholders ju men ni bama wa melira o yobera be and our city is going to work for everyone en kwena na magi kinyuru ni mirati ke de councillors ke de technocrats tiker kiningo if there is what we call mutual coexistence teacher there yakina policy and administration niyo ginemano lunguni effective service delivery nen teacher yute ame yumi atadero that's where we're going to realize a city that works for everyone. We are going to put each and every coin that we get into use. It has to be accounted for. There is what we call transparency. Greek koni transparere. We are going to make sure that you account for each and every coin. Many yatadero ameonyo chorocha. Achal bilorono ameonyo chorocha. Benefiting
a city there, a green city that everyone will admire, the world over will admire. Bukan anak ini luak melira, ke luak melau, megin bilun kuogi, city wani, cuma rumah mana ber, ekalin debel cicawa, ada tu bolu kira ber, bolu tinu bang Patrick medmaji, mana poin mati. Okay, yo tak kau be gun pada film buat dia. Yes. Yes, umiru ni no achalo National Unity Platform achalo party chela tigre strategy mere kadiro mere me kwayo kuyi. That's why kaneno Uganda chawani apart president chawol kede jomere motorcades at wong on the ground. One of the training I made to the foot soldiers, I made down to what the word. And then we are also going to have major rallies at dawn to ping up a part. But I make a message to people at Yedan and the one put to me the word Idirwa, Chorawa, the foot soldiers. I want to know can style bonara. Don't pull your water with style. Want to go Nirawadab style. Pian government peja wekewa kaka weo so yuruni gini do ber survival for the fittest so jo waja kwa ya kuira ber bora duom shimeja ko nena ko so yuruni ko datero kandes wa ber chele wada mo jaye yecho en kanya ba man dok chele mo tie mi ro ko ke doktin mi ro ke de chora kana mekin be rawtu ni ye ina so gire kwaye ku jewo da ber en bora duong ane ka chu yi pe tek jang ma cho en to one of the tek the one pen chung pe don lwa tu chung pe don jo me lao upunya me poja chola ber je jo me art sa poja chola bero jo waduj polere wo kayenen la jani pola jo morio di town kan yambo choro dogi wandu kuni pe chol do da wana to mi yuru jone pressure ni do kara bo choro do meda un kay bollu bi president na nyen ben do ko rogire mom ma chol na do gin po jar yamo ke polere wo wot wero ajowa o ma ko wadi bujkano Uganda loro ti jom mia ngwene piera bija me di jela nyoyi ko dot ko na ka do jama ko ta ko di mora be bal ye do wana ko ni tuero alwak dushu tuero chu dushu or yiji wa word ba jo kene dang pijo ameti ot kol wani wa yum bio ber chuny ameja donyo tami wa kon memi yo wa meti ot kol ba meli rakan tergi chukalo ro kel gino ma chama me gina cham garama me nyalle ala larwa abe do wan do ko poj budjo dushu ameja mi kon yora papa ke chunke do yora papa ni obanga me polo ni gum me logo ni metwar ni. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.